Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi gameplay na kanalu Medihade. U današnjem gameplayu igramo War Thunder, igrica u kojoj se vozaju avioni, dešavaju se mnoge stvari, uglavnom riječ je o pucačini. Vozamo avione, vjerovatno ste čuli za igricu, isto na koji način sam ja čuo preko srpskih tutoriala. Igrica nije toliko loša s obzirom na grafiku i sve to. Realistično je ovo kretanje aviona, onda imate i first person, odnosno da li se ovo može nazvati first personom, može ipak prvi pogled je. Sad oni idu nama vamo uništavati ovo, ali to neće moći. Moj avion je Hurricane Mk2B. Imam i Hurricane 1A i Spitfire i imam dosta još aviona. Aj se ovdje počeo zagrijavati. Sad opet je brži od mene. Snimamo evo od početka runde, tako da ćemo snimati koliko god runda bude trajala. Ako još neko igra igricu ovu, možemo vidjeti da odigramo zajedno negdje. Nisam toliko baš dobar ovdje, uvježbao sam malo, ali ipak nije to to. Ajde, brate, malo se zapuši. Nije mi baš ni internet sad dobar, ping je oko 150. Shit. Dok mi se sad restartuju metici. Ajmo, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Nadam se da me dobro čujete. Kupio sam sebi novi mikrofon, headset je pukao, tako da neće baš biti kvalitet ko prije, ali neće ni ovo biti sa bacanjem. A jel to znači da se zapalio? Jel to znači da ja nisam dobio fantastično ništa? A ovdje se sa tobom patim, koji sam ja nesretnik. Slaba mi ne faka. Idemo mi tamo tražiti neki malo da nas neko ubije ili da nekoga ubijemo. Inače, ova mapa i nije nešto. Zanimljivije su mape na kojima morate osvajati. Spuštate se ovako na pistu i osvojite recimo A pistu i uglavnom kogod više osvaja pisti, taj je pobjednik. Ovdje se ipak gleda u ovoj artiljeriji na podu, tankovi i to. Što više toga uništimo, bit će bolje. Ovi meci nisu nešto kvalitetni. Uništili smo im dva, ne, evo ga, haj preleti, bravo majstore. Sad ćete ja malo ganjati, haj psta. Ne bi bilo da smo džaba krajevi naišli. Da im ostavimo jednu uspravu. Alo majstore. Znam ja nešto. Nemoj te pogde. Haj proleti. Aman smo se sudar. Ne. Digni. Gotovo. Uništili smo 3 tanka. Nijedan avion, ali dobro, popravit ćemo se. Uzet ćemo sada ovaj Spitfire Mk2A. Inače, ovdje sam stavio na research, vidjet ćemo sad kad završi runda. Jedan avion sad ide oko 600 na sat, a ovi što sada imam maksimalno ime, ja mislim oko 550.
a inače nisu ni oni loši, s obzirom da je ovo igrica nije toliko poznata sad, a i ovi koji je igraju ne igraju sad ko na primjer Battlefield po 2-3 sata, nego ono uđu malo relaks i to. Gdje je pobježao, evo te. Ovo je na ultra detaljima, sad ja igram na 45 fps sa snimanjem, inače 90-80. Te, hajde, nemojte da se završi runda, a ja ni jednog aviona nisam srušio. Da mi propane klip na kraju. Imate ovdje avione sa bombama, oni su dobri, ali nisu ovi prvi avioni. Sada, kad, evo ga, jedan smo avion srušili, e sad možemo i poginuti. Ajmo sad slaviti, jedan avion smo srušili, je. Možda budemo snimali sa nekim mojim drugovima, ako uspijem nagovoriti da skinu igricu. Critical hit. Ajde, aircraft destroy, bravo majstre. Idemo dalje. Treći smo na rank listi. Ova dvajca ganjaju moge sad. Mogao bi iskoristiti priliku i početi to od meci. Ali zašto u akciji? Zašto? Ajde, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mrtav. Nisam još. Negdje me ganja čovjek. Inače, mi u ovoj rundi pobjeđujemo, to se vidi iz aviona. U velikoj smo prednosti što se tiče tenkova. Oni imaju 2 tanka, mi 16. Hajde. Ništa. Problem je što mene ovdje ganja jedan i bojim se da će me njih dvojica ovdje pošteno zezati. Dobro, otišao je sad hajde sam malo, ne pratim više ni jedan, što znači da sam se spasio ovu rundu. Idemo vidjeti imali, waiting for rezultati. Kraj runde. Sad vidite ovaj avion Typhoon Mk1A. On mi je ovdje na research, odnosno njega sad zarađivam preko rundi. Ići ćemo ok. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog gameplaya. Ako vam se svidio, lajkujte, ako želite još komentarišite i ne zaboravite subscribe za još klipova. Ćao!